Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ako si Azman Kumel Muhankam Suisui Sinyo Siakan Basilan TV. Niya tinimbak di ilo si Barangay Badja, tipo-tipo municipality ng Bualela ininan Dennis Noel de Villa, amban Isabela City, Salta Peinde, ng buwa ininamban pastor. Tahala na ininamban tumahubong, pag umataglay sa GNM labi si Barangay Badja, iyan ay tinimbak iya tawar tapok na Salta makamatay iyan ay bakat na miyaan. Duk istorihin pe dumen haja tinimbak Salta inedope motor ne Honda XRM number plate nen 8172FX. Inin plate number ni motor nen. Pati ko si Kemon rakyat nilang lahat basilan lagi tabi basta-basta magmotor ng nendangan lagi bang sangim ne koy may dilaw miyaan inalianten ko ne maghappen si kite koy may happen dilaw miyaan. Nang buwan ni sabin isu si Barangay Badja paghappen ani si Cebu binaan gay ini alay lamud-lamud de. Gay niya alay sa miyaan connection la hisi sumagawanin inu salah jalahat din iyan pagtimbakan atau kan pagpapatayan. Si Jamante ko ito kanapuranten magtabang-tabang siya bang saingge lahat din ngahap sampai miaanin luk ngahap ke monene sa miyaan kataling ka lahat basilan to. Pwede di si Honorable Jim Hataman demikianin sa miyaan di si Sir Mujib Hataman luk may kemon na mayo pamimiro dalam tipo-tipo iyan pamilo na Sir Arkham Honorable Arkham Istaru, dok base mayor na yun tong Istaru. So, yun pagpikilan din earlier bang sa inge, ngahap din lahat tipo-tipuin, dok bang sa inge reserve kayo mo lahat basilanin, dambuha lahat basilanin, ini magkahap at tawakan sanya. So, magwaanan masipin niya sa miyan nga hinang, yun pwede may takalete di ilaw miyan, nagpapatay pe. So, inshallah ta'ala, bang paininingaan niya katambahan, dok bang painitabilap pa samban me, para kalaiyan. Sa papan mwene kabasag baliw dilew inisag tu dalam lahat basilan diyan ang labo isab dambua amban private helicopter ini 505 Air Force dalam lahat basilan. Labo inin lay si Lantawan Upper Mangas. Dalam bulakan ini pagdapuan kumahanin we Vice Mayor ini Nasir Abu Bakar dalam lahat Lantawan. Magtaos ruinin Magtas din tinabang may AFP, dok may BFP, sata may PNP lain kaya nagtabang si yun mga rescue na bangin malabuin pagpayam degaan niya tatabang pag yun bang kain eggas ni kampatampat ang patakaswa din. Niya magtila bang sinene pa yun may malay dalam helicopter lay. Nansini sambung ten ga pa niya pinagawa information na may PNP, AFP atau kan BFP bang sinesye pag-iigase kaya mong kita kilala bang inggahin siya. Demikian isab si lahat larbarka, garup siya limpang maghinang si paragian ko inilinggo ng kabataan, lay dalam lahat albarka. Sumagwanen bida hininang den ambanen hininang me seddi municipalin. Pag si municipal sanduin mag-fundran dok me niya may samyaan, bayo-bayo may activity hininang den. Sumagwanen mong si albarka, hininang den pinagpangadji uere mga kanakin, pinaadji ko na kita dalam video iyan. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا واتقوا الله. Kita biwe ne pinagtipon-tipon si Elew inin. Yene hinang kinabayaan we ne. Dukhinang janan tabuote bi hapadat Allah subhanahu wa ta'ala. Nang buhay ini nambahan suntuan si Kemon rakyat dalam lahat basilan bang sa ingge pakarajan dunyahin ta convert we te si pag-agama. Lagi yero ini sa pap maksud bang Kemon hinang ten pa-convert te atau kan pa-connect te pinapisa miyan si pag-agama te pag ini sa miyan kalagyan ten te kasilaw akhirat. Magsuko manamal si may makapikil atau kan pagplano yan si may program linggo ng kabataan dalam lahat albarka. Pwede sa miyan pagkuka na may order, may vice may order Kemon LGU officer sa malaihin, magsukulted si Kami Kemon, yan makapikil magpaniya linggo ng kabataan si pagpangad si may mga kana. Gita pataha ko balita tabi si Elawinin, pagita niya pe urusan ko sambat me si Sabahin at akan si Malaysiahin, tepe niya sa mensong hinang ko sa di, murah-murah nagkasakit ay pabalik, dati kay patalon bi, bang duka man niya YouTube nen, Kemon cellphone niya YouTube bi, na search kam dalam YouTube, search ang bilay news yakan Basilan TV, sa tapaasik kam tabaw kung bigita yun inenan we de
subscribe melulu ini diawa na yan. Duk mag-like sa kaam, duk sa kita gi lama wag hinang balita tawi LLL supaya kita bi tapag-tawang-tawang maghinangin na information na kan suwi-suwi dalam lahat basilan. Duk tahati wa may OFW si mesed di lahat duk kay man ni rakyat dalam lahat basilan saron bang paimante dalam social media dalam FB ko itu kanep manamal balita tandaan din kani mag-post bang sini mamatayin bang sini sa men tinimbakin si ine maghapen si wasilanin sumagwa nen ni waktu bisan payakan pag-posin dumin magyakan pag-post din magtagalog at kan mag-English at mag-Chabacano. So sikitahin ko ito kaya mo ni post din dote hinang tayakan supaya tahati wa may kamatatuhan ko gi maghati bahasa relay dukene me si sige mata mamasahin supaya tahati wede supaya sa miyan takale wede pibang takale tahati ni. So magsukol si Kam si may pumayambi video tabi alaw inin. Garo na pa ako si kami na rukine, happy haja ka mga page ko, kung Facebook inin, mag-follow ka mo, mag-like, duk namikyan nin, bang niya YouTube pikam hap YouTube app, duk sa tasil sumbilay news, yakan Basilan TV, duk mag-subscribe saja kamu, mag-like sa akam, kung sedang batlay, duk kita gilama. Wasbillahi, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.